Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi bacu ba Deep News TV. Twizere ko mumeze neza cyane mu bice byose muherereyemo bigiye bitandukanye. Mu nkundire rero tugaruke kuri iyi nkuru aho AFC M23 yohereje abakomando badasanzwe ku kibuga cy'indege cya Bangkok ari ikisangani muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byagenze gute kugira ngo AFC M23 ifate uyu mwanzuro wo koherezayo abakomando? Ese agiye gutegurwa iki? Ese kuri ubu ngubu igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyo cyaba cyatangaje iki nyuma y'uko cyumvise ko M23 yohereje abakomando badasanzwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani? Reba hano handitse ijambo subscribe kugira ngo tugende tubana muri aya makuru twabateguriye. Ihuriro AFC M23 ryatangaje ko ryohereje abarwanyi kabuhariwe hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bangkok Kisangani muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo bagabe ibitero bya drone. AFC M23 kandi yemeje ko ariyo yagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya tariki ya 2 Gashyantare n'iya 2 Werurwe 2026 igamije gusenya igice cyaho gikoreshwa n'abasirikare ba RDC n'abafatanyabikorwa babo. Iri huriro kandi ryasobanuye ko ingabo za RDC n'abafatanyabikorwa bazo bifashisha iki kibuga cy'indege mu gutegura ibitero bya drone mu kubigaba ku birindiro byaryo no ku basivile mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wungirije wa AFC M23 Dr Oscar Barinda kandi yatangaje ko iri koriro rifite amatsinda y'abakomando ajya hafi ya Kisangani akagaba ibitero bigamije kuburizamo umugambi wo kuhungabanya ibice rigenzura. Dr Barinda kandi yagize ati ingabo z'abakomando zigenda amanywa nijoro zijya gukora akazi zarangiza zikagaruka. Rero baragiye barakora barangije baragaruka. Iryo terabwoba ari ryo dushaka guhagarika kugira ngo twubahirize agahenge dusubire ku meza y'ibiganiro tugere ku mahoro arambye. Ku wa 2 Werurwe 2026 AFC M23 yungutse abarwanyi bashya 1518 batorejwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo muri teritwari ya Rucuru. Iri huriro kandi risobanura ko ari abakomando bafite ubumenyi bwihariye bwo kurwana bari mu rugendo aho gushinga ibirindiro bihoraho. Umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi mukuru wa AFC M23 Yannick Chisora yaciye amarenga ko aba barwanyi bazajya bakora nk'abaheruka kugaba igitero ku kibuga cy'indege cya Bangkok hariya Kisangani. Reba ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi hano kuri Deep News TV. Ikindi kandi mujye mwibuka no kuduha ibitekerezo byanyu, igishima, ikitugira inama ibyo tugomba guhinduramo mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Mukomeze mugire ibihe byiza.